Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Indeng Kripo Mahamaya Hempu Arnamapan Archupo Mati Jongi Pai Inko Retrok Lakha Kripo Mahamaya Constituency Ke Parlo Mahamay Anglong Aklamalong Hempu Mahamay Arnamapan Kekoi Aradatu Indeng Kripo Mahamaya Hempu Arnamapan Karchupo Nipai Inko Retrok Adap Apor Malompen Pangcheng Ponsi Aningkan Wanga Sontata Pining Litota Mahamay Anglong Aklamalong Mahamay Hempu Arnam Alama Bangjar Ponsi Ladepen Bang Sokarcho Amay Arni Along Mahamay Arnam Pika Chetiron Pia Pan Sitami Kangthum Karni Laben Karcho Asai Sitami Tengpo Lapen Pini Bang Sokarcho Arni Along Mahamay Arnam Pika Chetiron Pia Pan Chardom Chardi Asai Sitami Tengpo Lapen Mahamay Api Apan Lamlon Mati Thesere Thesamanten Archopo Lapen Chardompo Lapen Pini Mahamay Arnam Piapan Kardom Kardi Kadokawe Atum Lake Pi Rohida Tironti Pu Sukhiram Kiling Sam Gyo Baba Mekor Taro Bida Singh Tiron Prodip Kro Ajok Lapen Kajok Ingtipi Protima Tironti Atum Sitami Pi Mahamay Pan Kardom Ardi Kilu Dong Mukapen Bidor Singh Tirang Report Karbi Anglong News Channel Apen pini ladak Mahamaya Akamalong pini nini pun Mahamaya Arnam Pikan atau kabiran tanah kita ekor atau kabiran tanah si pini orang bangke nini pun Mahamaya Arnam mati Arnam Pokan Pira Sinjarnam Khadi Ninka King Sampen Bukini Kata Kami Arata Kami Kacaksu Inyari Ini yang dengan Kam Krepo Amlo Kasi Hok Ini Mahamaya Namkan Bitu Mukhan Kisu Kun E Apen Kisu Kiboy Doan Sekami Bitu Kajok Ponlo Apen Susu Doan Akan Sekami Angkang Kon Ang Bitu Kata Kon Arnam Sanksi jatuh cercak karena bukan itu kita itu asisi sejauh mati kita tidak ada orang ini dari sanksi di Mahamaya Arnam Pihan itu belum lampen mati di sini kita mana kita itu silasan hak Arnam hil cumi pen ini cuma hak di kelong ingkarong pen citi ini nang bibom bertang ini itu kita jenis tang sekali sanksi jauh Ningkan salah konflik masih ini lebih berlakuan sekali. Aning ke hang ana dumapan isi Berta Kimi Karbi Anglong News Channel correspondent nang Jilang Lasi komat ni abang Pujong Si correspondent Klemji ning hang Dolipute Labang so mobile number 9365289968 along Rong Rup Charlie Ahem Laben Sart Hetiron Hanboka Lo Charlie Ahem Daitar Government Degree College Pen Chepater Pipon Si Special Camp Kibipon Asai Kide Dua Barguri Lakha Inkora Trok MSC Constituency Angkang Arlo Nipai Inkora Trok Mati Jonga Chiklo Ining Kansuri Himira Inkora Kitop Arni Sart Hetiron Hanboka LP School Ahem Anparta Daitor Government Model Degree College Atumpe Chebata Piponsi Japon Lindo Special Camp Kibipon Lasonsi Kepangthur Asai Kiklempon Jesimet Japon Lindo Lake Special Camp Waste Management Clear India Pet Ajoksi Chebata Pipon Mate organized by National Service Scheme Unite Government Model Degree College Daitor Venue Sart Hetiron Hanboka Arong Alongsi Kecheng Si Arni Lake Tarik Inkora Sipen Inkora Troxi Arni An Kepangthur Asai Klempon Atema Plastic Amokha Anke War Sitami Thuthe Lapen Aling Le Arche Sitami Mimi Lapen Mele Kai Sitami Environment Aphanta Hemidachi Lasi Plastic Amokha Anke Elongadim Bilapsi Kimi Lasi Rong Rup Along Anapan Awareness Lobuda Thanto
lapen check ada spin setame silampon krong thom kachetok atowar pi along mate point along bipon labang so ada spin along si thapnang po ate o somar adu kecho biskul ahong amukha apon lagbang so ada spin along thapon ang pusi Director Government Model Degree College Lecturer Doli Pen Thanpo lapen ke isi Director Government Model Degree College student atulistame near amukha setame silampo lake isi school college ahem decoration aphan lokoda Director Government Model Degree College student atumpe thanpo lasi niphai inkora troxy mati jonga chiklo inkan suri hinira inkora ke thom arti medical half chem sitame diponji lake numaligar refinery limited lapen NRL hospital doctor atumsi bangchi lasi Director area ananga chetong dun echi phanta Director Government Model Degree College Lecturer Doli Penthangko lapen ke social forest atum sitame thengpi arong nang echi putathang ke claim ponchi adik laki sar thete ron han buka arong anok puda ni chepo dai huri pen amos inti report karbi ang news channel aning ke hang ana tumaphan EC Berta kini Karbiang Long News Channel correspondent nang jila lasi komat ni abang phu jong si correspondent claim ji ning hang do lipute labang so mobile number 9365289968 along khumita Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do mi thak ni ko wang thu